Marinette Dupen-Cheng, izaberi saveznika kojem vjeruješ kako bi se borio uz tebe na ovoj misiji. Kad se misija završi, uzet ćeš im Miraculous i vratit ćeš ga meni. Sve ih uzmi, Marinette. Bolje da nas bude što više. Ne, Tiki, u ovom slučaju manje je više. Nemam vremena opet sve objašnjavati. Potrebni su mi saveznici koji znaju što treba raditi. Mogu li, majstore? Znači, želiš Miraculous, leptiru noći? Onda ćeš baš njih i dobiti. Crni mačku! Ne bih propustio ovu zabavu, ljubka damo, posebno sa svim ovim gostima. Koliko ih je? 1, 2, 3, ne mogu ih ni izbrojiti. Čini se da je leptir noći napravio pravu vojsku. Nije važno. I ja planiram isto. Ljubka damo. Imam misiju za tebe. O, Kad ovo bude gotovo, obećavam da ću te odvesti u kino. ne, ja ću tebe odvesti u kino. Ajla, Nino, volite akcijske filmove, zar ne? Bubamara? Prava Bubamara, ali... Oprostite za ovo što radim. Znam da otkrivam vaše identitete, ali nemam vremena tražiti izgovore da vam ih dam odvojeno. Rina Ruž i Karapakse, trebam vas oboje. Ti si Rina Ruž? Naravno da jesam. I nisi mi rekla? To je trebala biti tajna, zar ne? Trik Kanđevan! Tako, super cool. Ali, zar nisi nimalo iznenađena što sam ja Karapaks? Moja slatka neznalice, preobrazi se. O! Stari! Waze, oklop van! Već sam se pitala gdje ste toliko dugo? Što? Bubamara je poslala svog pomoćnika? Znaš što, mogu ja pronaći Bubamari bolju kraljicu pčelicu. Dobro, u redu, daj mi to! Imamo mnogo posla! Koja je čarobna riječ? O, ma daj, svi znaju da je to žalac van. O, ta čarobna riječ. Možeš li mi dati moj Miraculous, crni mačku? Molim te. Oprosti, nisam čuo. Molim te! Dobar dan, moja kraljice. Polen, žalac van! Zašto ne uletimo i započnemo borbu? Nećemo ih moći poraziti dok ne saznamo što planiraju. Sretno, grimizni leptiru. Bubamaro, crni mačku, pogledajte moju moćnu vojsku i znajte da današnji dan pripada grimiznom leptiru. Ha! Rekla sam vam! Ako im se laka kategorija obraća, to znači da su Bubamare i gospodin Brko još uvijek na strani dobra. Jej! Bubamara! Ne budi toliko samouvjeren, leptiru noći, ubošću te tamo gdje boli. Dakle, svatko od nas ima po 10 zločinaca. Tko želi leptira noći? Hoćemo kamen, škare, papir? Čuvam ti leđa! Ne, ja čuvam tvoja leđa. Ja ih čuvam tebi! Ne, ja. Ne, ja! Ne, ja. Ne, nego ja čuvam... Dakle, kakav nam je junački plan, ljubka damo?